This is Novo 2010 Sharp Eye Channel. We are here at FNB Stadium. Kaizer Chiefs versus Mamelodi Sundowns. Kaizer Chiefs 0, Mamelodi Sundowns 0. My brother, how's it? Ngobo. Mtakatakan thotse mnat. Mara ka re ka fanda ga di mnat. Credit to Amakosi. Yeah. Ba re bontshitse hore Mara before credit to you man. No thanks. You ate them. Regele Boele, my fashion designer from Benin, West Africa, is a French guy. Dallas fashion design. Ibitso like Pascal. Pascal, merci beaucoup. Bien formé, toujours en top. Le numéro 1, le frappe encore. Le numéro 1, Mamelodi Sundowns. Aller-retour. Merci beaucoup. Merci. Mapolo. Ke flopo pa ya ko jarating. Pula itomilo Sarasara. Enareka emela pula enaka sfako. Akubona rena mazenga maina faka reka replaceang. Yeah, for hoka kwala problem re tlo e faceang. Godonso ga se plumber. Isantse ba ilom investigator. Kadon something. Kadoso. Godons. Oh, you know Mr. Godons. Godons, yeah. Kados. No, give me alama masango. Mo tapetso. O tapetso taman. O tapetso is drunk. I get wanna get a lot ba izore ko moving. No, ba is kale give me take Godons. Yeah. And a flamingo ke flamingo. Flamingo, yeah. On verstaan. Yeah. Yeah. Ergo botse, batho ba le ba senya Sundowns. And ba sense. On verstaan. Yeah. And chairman na har botsare ba fuethu kopelar number 57 ba re bitsang ka yona. Rekono sala Sundowns ko morao erego botso na le batho ba bang re na le basadi yeah on verstaan why putshor o tlwela mosadi o re ya gaming and mosadi o kora o ntse o jola le Sundowns ke mmotse ka ra o kana kwata ke a faile bana ke faile for te gutse ha bone bana ke le re maybe go ka ba le BNB nyane nka robala go teng ka se jarateng apa fihle go ntong ba tla ba re o nshetse nonsense already now no ke alwala esa wa utlwisisa a ona ntho nkare ke tla go teng nkare ke tla te phodisa ka already ba oni le re ska go wa mfostat so boso Sundowns ntsele ka marapitsa 3 foot a ona aba tempta selo memona mo game tse 10 Chiefs ke mathomo ka tsone celebrate hape win ya Chiefs ya draw oh it's very important yeah and re ska bankara ka draw batho ba tsama ka 3 point papa go butsa last ka re Sundowns ha e sale ga o train yeah ke train ya prasa yeah wena mona ka di gambutsu ka tsena ka di gambutsu so re mfeng ka peng a ona motho ka o butsa gore o ya kae yeah ke train ya maspala a e sale ga o train no mfostat so a o sale monate wa itse ona banong re boletsa ra re wa itse se re sirileng ko masterpieces re nagana re sa sira mo stadium ha re ntlor kopo ba fuethu ha re ntlor kopo se sile sa happen ka 2012 ha re sira because of hold the best player at the present moment Shalolile me bora o iraisa ai manyana le sa totala go potla ka iso ene o shota ka one goal fela le sa totala abe mona ntsetsa player re hona byanong for 5 years etlang wa ta phumulang e di goal tsa Shalolile kor already tsa no feto ntsetsa nyene le 10 years le 2035 nka betcha iteng and I'm worried to hore aga tsamaya before a set a new record. That's why it was my prayer hore ba mo tlhaise tsona games ba di bona hore ne ke Malawi di games tsa teng yona Saturday ha ba mo fe yona at least ba mo fe 90 a fetsa mo nara mo loko la tsamaya because ba mo head Shalolile be ball boy imagine o bone Shalolile ya ball ina tlela ball boy legend ha bo break record ya mambush exactly are kwala yeah mapoloba ntho nka e botsang ma Sundowns supporters ba re ratang team ka mmele le moya gone bana a se taba gore santse re ho tlaloka go tso senyehile exactly yeah because of haro emela gore ho tlaloka gore the minute ere September ba tsama ka di 3 point ba fana ba tsama a bana nako wena o tshwere draw o tlanamella burua ka ona le escalator a eme o khono fa ya mara o ka tsena ka mara lift
ya o kwalela so ro gena re ba ka mara lift re fitlha ka pele lift ele re ma ha ona ko re yang re felletswe so nna ke re ma Sundowns a re njara teng go tlorkop Allen Daily re khona go ba batho ba le ba babedi bale batho ba babedi bale ba sentse football e le re hone banong national team e down hone banong because Bruce ha sa itse re a ireng because Sundowns ha re ke the best again the best team mo South Africa ke le khosi nna re the best team mo continenteng ba itse nna re khathalo re wa rata mo South Africa the best team mo South Africa mara ha ke tswa ka UR Tambo ba ntitse re botakatake mang ba itse re tsena whether Cote d'Ivoire whether o tsena Cotonou whether o tsena Bamako whether o tsena Alexandra whether o tsena Abuja wa utlwisisa whether o tsena Kinshasa whether o tsena Brazzaville whether o tsena Libreville ba ntse ba mtakataka ba itse re ata ba itse sharp. For your soccer updates and breaking news, please visit www.ngoba2010sharpi.com.